Pre samog početka iznošenja današnjih informacija bih vas pozvao da budete na streamu, odnosno sa mnom. Dakle, u subotu 15 do 2 pratimo meč kao što vidite po thumbnailu. Utakmica između Radnika iz Surdulice i Partizana, da u što većem broju ispratimo to, da komentarišemo i družimo se zajedno tokom same utakmice. Takođe, pozivam vas da napišete u komentaru ispod ovog snimka vaše mišljenje o rezultatu koji će biti na toj utakmici. Naravno, konačan skor, strelci ako će biti gola na meču između Radnika i Partizana, koji, još jednom ponavljam, počinje u subotu od 2 časa popodne. Dakle, dobrodošli ste na novi video na YouTube kanalu Dušan Fudbal Mix. Danas ćemo se baviti upravo tim susretom i osvrnuti se kratko na ono što je bilo u Humskoj ova prethodno 24 časa, na neke najosnovnije informacije. O tome ćemo se opširnije baviti, rekao bih, ipak u nedelju, s obzirom da je danas fokus na samoj utakmici. Dakle, što se tiče Radnika i Partizana, meč 22. kola Mozart Super Lige Srbije je u pitanju. Radnik trenutno zauzima 8. poziciju na tabeli šampionata Srbije, imaju 8 triumfa, 4 remija i 9 poraza, plus 1 gol razliku. Interesantno, samo 1 gol više su primili od ekipe Partizana, do duše skoro su duplo manje postigli od drugoplasiranog Partizana koji je stilizovan na tu poziciju nakon remija bez golova sa Radničkim iz Niša, što smo zajedno naravno pratili na samom streamu. Ekipa Radnika ove sezone na domaćem terenu je dosta bolja u odnosu na gostujući. Uspjeli su da ostvare 6 pobjeda, 2 remija i 2 poraza kada govorimo o ligaškim mečevima, ipak su ispali iz Kupa Srbije to u prvoj rundi, izgubivši na domaćem terenu. U prethodnih 6 kola ne znaju za poraz što se tiče domaćeg šampionata, odnosno na domaćem terenu, a gubili su od Železničara iz Pančeva rezultatom 3:2, Radničkog iz Kragujevca rezultatom 2:1, remizirali su sa TSC-om i Mladošću bez golova i uspjeli da pobede ekipe poput Čukaričkog, Vojvodine, OFK Beograda i Novog Pazara. Dakle, preko 75% poena, odnosno preko 70% poena, negde oko 71, su osvojili kod kuće. U gostima je taj skor samo 8, kod kuće, dakle, 20 osvojenih bodova. Kad govorimo o njihovoj formi, u ligi su trenutno, evo, treći na tabeli po aktualnoj formi, ako uzmemo u obzir 10 prethodnih mečeva. Imaju samo 1 bod manje od ekipe Partizana, čak i manje poraza. Partizan je doživeo 3, oni 2. Imali su 8 vezanih utakmica bez poraza do meča sa Železničarom iz Pančeva, kojim su izgubili rezultatom 1:0. Kad govorimo o njihovom igračkom kadru i samim transferima vezanim za ovu zimu, osvrćemo se najpre na jedan odlazak. To je Douglas Owusu, momak koji je otišao u Crvenu zvezdu za 2,2 miliona evra, postigao je 7 golova na 20 utakmica što se tiče domaćeg šampionata u prvom delu sezone. Činedu je otišao u Surhon za određenu svotu novca, odnosno ovde se piše, makar da je bez obeštećenja, ali dakle on je odigrao 14 utakmica za sam Radnik ove sezone, Uroš Blagojević 7 utakmica, on je otišao u Bosnu i Hercegovinu, odnosno u prvu ligu Republike Srpske gde će igrati za Zvijezdu 09. Dakle, to su 3 igrača koji su napustila klub. A koji igrači su došli, ovde ih vidite, dakle, tamnoputi fudbaleri, oni su imali neku minutažu u prethodnom periodu, odnosno Kuadio, on je najnovije pojačanje, došao je iz rumunskog fudbala, sa druge strane Kosija takođe je pojačao ekipu Radnika, to su igrači koji igraju u ofanzivnom delu tima. Ko je trener Radnika? Trener je Marko Jakšić, u pitanju je dakle 42-godišnji stručnjak, on je ranije trenirao mlađe kategorije rada, takođe je vodio i IMT i Radnik, odnosno bio je najpre tu asistent, u Radniku je počeo, odnosno dobio šansu da vodi prvi tim, ima 44 utakmice za sebe, 25 pobjeda, 6 remija i 13 poraza, uz napomenu da je uspeo da ih uvede u viši rang srpskog fudbala. Kad govorimo o prvom delu sezona i meče između ova dva tima, meč se završio dakle rezultatom 2:0 u korist Partizana. Ta utakmica je bila onako specifična za navijače crno-belih, s obzirom da je obeležena, odnosno i proslava je bila samih igrača Partizana u stilu Dragana Mancea. Negde krajem avgusta se odigrala ta utakmica, postigli su golove Andrej Kostić u 71. minutu na asistenciju Jurčevića, a drugi gol je bio dela Vibarsa Natka sa bele tačke. Dakle, u drugom poluvremenu tek je Partizan uspeo da dođe do samih pogodaka. Kad govorimo o gostujućem skoru ove sezone, Partizan ima 7 triumfa, 1 remi i 2 poraza, ali ova poraza su doživjeli u prošlih 5 mečeva protiv ekipe Čukaričkog i IMT-a, remizirali su radimo sa već Radničkim iz Niša. Što se tiče ukupnog skora između dve ekipe, on glasi sledeće. Dakle, 22 utakmice, 19 pobjeda Partizana, 1 remi i 2 triumfa samo je uspeo da ostvari Radnik iz Surdulice. Partizan ima, kao što vidimo, 4 vezane pobjede protiv ovog rivala, a što se tiče samog meča, odnosno utakmica Partizana u gostima protiv Radnika,
tu je skor 10 pobjeda, 1 poraz, 1 remi. Taj remi je bio u oktobru 2015. godine, kada je 2:2 završen rezultat, iako je Partizan vodio rezultatom 2:0. Partizan od tada ima 7 vezanih pobjeda protiv Radnika iz Surdulica. Inače, ovdje možemo da vidimo jednu statistiku koja također definitivno ide na ruku Partizanu, a to je činjenica da Radnik iz Surdulice na prethodnih 14 mečeva nije uspeo da ostavi mrežu netaknutom protiv Partizana. To je posljednji put i jedini zapravo bilo u prvom kolu sezone 18/19 kada su pobedili minimalnim rezultatom, a strelac jedinog gola bio je Igor Zlatanović. Malo ćemo se sada osvrnuti i na dešavanja koja su bila ranije. Najpre evo, da se izvinim, na streamu sam rekao nema kontakta, nema 11-terca za Partizan. Ovdje da, na kraju mislim dobio je sudija blagu podršku što nije dosudio 11-terac za crno-bele, ali rekao sam nije bilo kontakta, apsolutno je bilo kontakta i pitanje je da li bi se u nekim drugim situacijama ovo karakterisalo kao udarac, odnosno kao prekršaj dovoljno da se pokaže na belu tačku. E sad, ono što se tiče trenera Partizana i ono što smo htjeli da popričamo već, dakle, ako Partizan sutra uspe da pobedi, Stojaković će ostati trener Partizana. Ako ne, odnosno ako izgubi, bit će sazvana nova sednica upravnog odbora na kojoj će se odlučivati o njegovoj smjeni, ali i u imenu trenera koji bi ga nasledio. Dobili smo različite informacije, smenjen je, nije smenjen i tako dalje. Ovo eto, da kažemo, najsvežije što sam uspeo da pronađem, tako da Stojakoviću je definitivno ovo presudna utakmica i u zavisnosti od rezultata vidjet ćemo šta će se dalje odvijati i pratite naravno zajedno sve na YouTube kanalu Dušan Fudbal Mix. Što se tiče sastava Partizana za ovu utakmicu, dobili smo određene također informacije. Sprema se Debi Mitrovića i Saša iz Djelara. To su dva najnovija pojačanja ekipe Partizana i oni bi trebalo čak i da počnu možda u Surdulici. Znamo da je Polter već igrao od prvog minuta. Igrali su dakle Ninić i Lekić, odnosno ušli su u drugom poluvremenu protiv Radničkog iz Niša. E sad se očekuje i nastup nova dva, kažem, pojačanja Partizana. Vidjet ćemo kako će izgledati kompozicija ekipe, da li će Ugrešić ili Dragović ko će ostati na klupi, ako naravno počne s Djelar koji dugo nije igrao, dakle od 30. jula, a Mitrović od 23. aprila, ali prosto eto, negdje se očekuje da oni startuju, da Partizan na papiru makar startuje u najbolje mogućoj postavi. Milić bi u tom slučaju najvjerovatnije ostao na klupi, a na desnom beku inače neće biti Milana Roganovića zbog nagomilanog broja žutih kartona. Tu bi trebalo da igra dakle, Aranđel Stojković, mada ne bismo se iznenadili ako se tu nađe također i Vukašin Đurđević. Tako da, kada govorimo o ovom snimku, to je sve za danas. Hvala vam na pažnji i pišite još jednom u komentaru predviđanje konačne rezultate ove utakmice i situaciju oko trenera Partizana. Mi se, ako Bog da, družimo sutra najprije na streamu, a potom na analizi, odnosno pregledu samom utakmice. Do tada, sportski pozdrav od Dušana sa kanala Dušan Fudbal Mix i ostavite like naravno ako želite da me podržite i da bi se ovaj klip, odnosno sam sadržaj na mom YouTube kanalu što bolje plasirao, te zvonce uključite pored subscribe dugmeta da vam stizala obavještenja za budući sadržaj.